ni inkuru yemeza neza ko abakomando bagera ku 8 b'igisirikare cya AFC M23 bahanganye n'itsinda rikomeye cyane ry'abakomando bagira nabo ku 8 bivugwa neza ko bari baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko bitewe nuko M23 yari yamaze kumenya neza ko aba bakomando b'u Burundi bafite ibikoresho biremereye cyane, yohereje abandi bakomando 6 ndetse bivugwa neza ko aribo babashije guhangana n'iri tsinda ry'u Burundi, biza kurangira 6 mu bakomando 8 b'u Burundi bapfuye. Inkuru zikavuga neza ko wafashwe umwe, ndetse inkuru ikomeje kugenda ica igikuba nuko uyu wafashwe ari we wari ukuriye iyi operation nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni inkuru zigezweho zigaragaza neza ko leta y'u Burundi yamaze kujya mu kimeze nkaho ari darirema ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gutungurwa. N'abakomando bivugwa neza ko bazanywe ku butaka bw'u Burundi, ariko bazanwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, aho bamanukiye mu bice bitari mu mujyi kugira ngo baze kuba bakora operation bari bajemo. Bivugwa neza ko bagombaga kwinjirira M23 muri iyi misozi kugira ngo babashe kuba batungura umwe mu bayobozi b'uyu mutwe M23 bari bamaze kumenya amakuru ko ari muri ibice. Izi operation zirasanzwe zirakorwa na M23 ikizikora ikagaba ibitero ku bayobozi batandukanye b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ibi kandi abarundi nabo bari babikoze. Igitunguye benshi cyane nuko bahuye n'uruva gusenya. Ni kajugujugu ntoya y'intambara yajemo aba bakomando b'u Burundi, bivugwa neza ko ari 8. Ubundi busanzwe ntabwo bisanzwe ko bagenda ari 8, baba basanzwe bagenda ari 4, ndetse bivugwa neza ko bari bamaze gucibwamo amatsinda 2. Muri aba 4 bivugwa neza ko muri 4 haba harimo ushinzwe gukora operation buri imbere ubushobora kurasa uware wese, hakaza ushinzwe kuba yaza kwifashisha imiti ndetse n'ibindi agafasha bagenzi be mu gihe haba hagize ugira ikibazo, ndetse n'abandi 2 basigaye bakaza kwifashishwa mu bijyanye no kuyobora bagenzi babo, ariko nabo bari agitingi ku buryo baba bashobora kurasa igihe icyo ari cyo cyose. Ndetse muri aba 2 kandi haba harimo ugenda agerageza gukavaringa bagenzi be kugira ngo hatagira uza kubaturuka inyuma, ndetse yari amatsinda 2, buri tsinda ririmo abasirikare b'abakomando 4 nk'uko byari byapanzwe. M23 yaje kubimenya isa naho itinze, ikajugujugu ntoya yamaze kubageza hafi neza n'umupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Babahungu bari bamaze kwambuka neza ku bikoresho bya gikomando, udushoka, ibiziriko, inkota n'ibindi bikomeye cyane, n'imbunda ziganjemo intoya nk'uko bigaragara, uretse umwari ufite imbunda isa naho yisumbuyeho ya AK47 yagombaga wenda kurasa kure mu gihe bibaye ngombwa, ariko ubundi babirikwaje ibikoresho birwana muri dueli. Aba bakomando rero ndakubwira neza ko aba bamaze kuba abitaba Imana, ndetse inkuru ikaza kugenda iba mbi cyane ku Burundi. Biravugwa neza ko bamwe bapfuye, umwe akaza gufatwa mpiri, ndetse ko hasubiyeyo umwe nk'uko inkuru zitarabyemeza. Hari abavuga neza ko 2 aribo barokotse, abandi bakavuga umwe, abandi bakavuga neza ko umwe ariwe wafashwe, ndetse abandi bose bapfuye. Ibi byose birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko ndagira ngo nkubwire neza ko M23 yitwaye neza muri iyi operation. Ni ukuvuga ko ari operation 2 zakubitanye. Operation y'ingabo z'u Burundi bundi bivugwa neza ko u Burundi benshi batari bazi ko bufite abakomando bashobora gukora iyi operation, nubwo yitambitswe mu kijyanye nuko M23 yamenye amakuru, nubwo yamenye nayitinze, kuko amakuru yamenye habura igihe gitoya ngo aba bakomando babe bayigeramo ndetse batangire kugenda bakora operation yabo nk'uko bari bayizanye bayiteguye. M23 rero yahanganye nabo nta mbunda zisakuza, igipfunsi ku gipfunsi, icyuma ku cyuma, agashoka ku kandi, unigishijwe ikiziriko. Ndetse murabizi ibikoresho bya gikomando ahangaha nibyo byakoze, byaje kurangira ariko na M23 nk'uko bitangazwa ihatakarije umwe, abarundi bahatakarije 6 nk'uko amakuru amwe abivuga, andi akavuga ko hapfuye 4, abandi bakaba bakomeretse, undi agafatwa mpiri. M23 yakomerekesheje umwe bikabije, ndetse undi ahasiga ubuzima, ariko operation yagejeje ku ntego, ndetse operation y'abarundi yo yaje gufiringa itaragira ku ntego. Ibi rero nibyo benshi bakomeje kuvuga neza ko iki gisirikare cya AFC M23 kirima so ndetse gikomeje kugenda gihangana. N'amakuru yagaragaza neza ko igitero gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi cyari cyamaze kwemezwa, ndetse cyahawe umugisha, cyakuranywa imbaraga n'ubwenge budasanzwe, ariko intare za Sarambwe zibashije kuba zigenda zikiburizamo. Ni inkuru igezweho. Nanone biravugwa neza ko inkuru ikimara
bikimara kumenyekana hakurya Igitega na Bujumbura igikuba cyabaye nk'igicika, aba bakomando gutakaza itsinda ry'abakomando nk'aba ni ibintu biba bitewe ubwoba ndetse biba ari igihombo gikomeye cyane mu gisirikare. Abakomando ntabari benshi ndetse bajya muri ibi bikorwa bimeze nk'aho ari ibikorwa biri special nk'uko bitangazwa. Abakomando kandi b'u Burundi ntabwo bari baje mu buryo busanzwe ndetse cyagaragaje agaciro ndetse n'imbaraga aba basirikare bari bahaye iyi operasiyo, ariko biza kurangira itagenze neza nk'uko babyifuzaga. Kugeza kuri ubu 23 ikomeje kuba ibona amakuru mbere ndetse ikaza kugenda ikurura ikimeze nk'aho ari cyo cyose kiri gupangwa n'ingabo za leta ndetse n'abarundi. Ibi byose benshi babihuza n'ubutasi bukomeye, ariko nanone bigashimangirwa nuko abarwanyi baba 23 bagiye bafata abo mu gisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi ariyo bakomeza kugenda batanga amakuru yifashishwa n'ubu butasi bwa 23 kugira ngo bukomeze kugenda bukurura izi nkuru ziba ziza cyane cyane zituruka ku bitero biri gupangwa. Namakuru atugeraho yemeza neza ko uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC 23 wongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ubu ni mbiri ninde uri hasi ninde uri hejuru hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB. Kuri ubu ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugenda hakirwa inkuru mbi, inkuru ncamugongo. Kugeza kuri ubu abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kugwa muri imirwano bishwe n'uyu mutwe wa 23 babasagariye bakajya kutera mu rwego rwo gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni benshi umubare ni munini, ariko ibibaye ubu byo ni ndenga kamere. Na 23 yateye kampu ya gisirikare cyangwa se mu defense z'izi ngabo z'u Burundi hariya neza ku butaka bwa Kongo, aho bafite ibirindiro bikomeye cyane. Ibihabereye na gahoma munwa n'amarorerwa, benshi baravuga neza ko ari ibihano bikomeye cyane izi ntare za Sarambwe zongeye gutanga, ndetse bisa naho ari ibihano bidasanzwe. Abasirikare bambuye ibikoresho byabo, bamwe barajyanwa abandi baricwa nk'uko byagaragaye, ndetse bisa nkaho ari ibintu byagaragayemo akagambane gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigarukwaho. Benshi baravuga ko igisirikare cya leta y'u Burundi gifitemo abagambanyi bakomeje gutanga amakuru muvomyi ariyo yose. Benshi bakagaragaza nanone ko atari abagambanyi ahubwo ari abagenda bafatwa ku rugamba batanga information izo arizo zose ndetse zishobora gutuma iki gisirikare kigira instability ndetse kikaza kugenda kinjirirwa ku buryo bworoshye. Abafashwe ni benshi bagiye bafatwa amatekwa kuri uru rugamba. Abantu barasobanura neza ko iyo bafashwe aribo bagenda bagasobanurira 23 uburyo iki gisirikare cyabo kirwana, uburyo gikora ndetse n'igihe kiba gitegurira ibitero. Ibi rero 23 igahita ibikora ikagenda ikabatungura ku buryo bukomeye cyane nk'ibyabaye byamaze guhitana abasirikare b'u Burundi benshi. Intwaro z'u Burundi zamaze kwamburwa neza iyi kampu, iyi barracks yasigariye aho neza nk'uko bigenda bitangazwa. Niki kibaye ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi anyuzwemo, ndetse ibi biraza kurangira gute? Amakuru agaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya AFC 23 bongeye kugaragara basa naho bishimira iyi imeze nk'intsinzi nyuma yo kwaka abarundi intwaro nyinshi cyane ziganjemo intwaro ntoya zatangiye no guhabwa kuri twirwaneho isanzwe ikorana na 23 mu gufashanya kurinda abaturage b'Imurenge ndetse na Mikenke n'abandi batuye mwabira bice bakomeje kugenda bagabwaho ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo. Namakuru asobanura neza ko amadubu kugeza ubu nayo yamaze guhabwa kuri ibikoresho na 23 ndetse bivuga neza ko izi mbunda nyinshi cyane zisanzwe zikoreshwa n'izi ngabo z'u Burundi zaje kuba zifatwa, ndetse abarundi babashije kurokoka n'abashije gukizwa n'amaguru birukansa amasigamana, kandi nabo byagaragaye neza ko ntacyo birukankanye mu bikoresho bari basanzwe bakoresha muri ibi bice. Ni inkuru iteye ubwoba, benshi bavuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri perezida Tshisekedi ukomeje kugenda utakaza baje kumuha umusada, ariko bikaba igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi ikomeje kohera abasirikare kuri ubu butaka nk'uko amakuru abigaragaza. Aka kanya rero hakomeje gucicikana ikimeze nk'aho ari amatangazo amenyesha ingabo z'u Burundi ziri kuri ubutaka bwa Kongo ko zigomba kuba ziri menge. Ni nyuma yaho hakomeje kugenda hacicikana amakuru ko 23 atari aho nyine yamaze kugenda ipanga ko iza kugaba
ikaba igitero ndetse ikaburizamo ibitero biri kuyipangwaho, ndetse ibitero bigaragara neza ko bishobora kuza kugenda biyihungabanya. M23 abarundi bamaze kumenya neza ko abafatwa ku rugamba bamaze kugenda batanga strategy, aho imbaraga ziva, aho ibikoresho binyuzwa ndetse n'ibyo bapanga byose. N'ubu biravugwa neza ko hari igitero kiri gutegurwa, ariko kandi abarundi bamaze kukikanga. Ntabwo tuzi niba aya makuru bahawe n'ubutasi bwabo ari aya nyayo, gusa bivugwa neza ko hari igitero cyagombaga gutera ingabo z'abarundi zerereye hirya ya Kabunambo mu birometero hafi 1.5 nk'uko bitangazwa. Kabunambo ya kabiri kandi bikavugwa neza ko Kabunambo ya mbere M23 afite ibirindiro bikomeye cyane n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat, izi zirasakure. Ibi kandi bikaba byakomeje kugenda bigaragaza neza ko ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo batakifashisha iyi nzira ya Kabunambo kugira ngo baze kugerageza kwinjira muri plane, nubwo biba bitoroshye. Bajya kuzenguruka kugira ngo babashe kuba barinda ubuzima bwabo ndetse baze gukwepa ibi birindiro bya M23 izi defense ngo zirasakure ndetse zikomeye cyane zazengereje izi ngabo. Abarundi rero barakikanga ko ahangaha hashobora kuza guturuka amasasu menshi cyane y'urufaya, ndetse bakaza kuba ikibateye ubwoba ari uko M23 ibi bitero ikora ari ibitero biba bimeze nka operasiyo, ibasanga mu bigo byabo ndetse aho babarizwa ikabamenesha, ikabatwara ibi bikoresho. Abarundi bakomeje guhura n'uruva gusenya. Benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi adafata umwanzuro ukomeye wo gucyura abo basirikare be ngo bave kuri ubu butaka, nk'uko bigenda bigaragara neza ko bakabaye bataha, ariko bikaza kurangira bagumye muri iyi mirwano. Abarundi bakomeje gupfa, bakomeje gufatwa amatekwa, imayiti zabo ubwo ni imirambo yabo ikomeje kugenda igaragara ndetse igashyingurwa mu byobo rusange aha kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza nk'ikibazo gikomeye cyane cyakomeje kugenda kigaragara ariko cyaburiwe umuti. Ingabo za Angola kugeza ubu zo zamaze gusa naho zamanitse amaboko nyuma y'uko imirambo ya kabiri nayo iturutse Kinshasa yerekeza muri Angola. Perezida w'iki gihugu yamaze kujyaho igitutu gikomeye cyane. Abaturage bamubwira neza ko badafite igisirikare cyo kujya gutera inyoni no kwicirwa muri aya mashyamba ndetse no mu misozi ya Kongo, ndetse ko aba basirikare bari basigaye nabo bagomba gutaha maze bakaza kuba bubaka igihugu cyabo. Ibi babikoze mu gihe hari hamaze kugaragara imibare y'abasirikare ba Angola benshi bamaze kugwa kuri ubu butaka nk'uko byagaragajwe, ndetse hari nabo bivugwa neza ko M23 ifite. Ibi byose birashyira igitutu kuri perezida w'igihugu cya Angola n'abaturage bakomeje kumubwira neza ko ibi bitakunda. Abaturage ba Angola kandi basa nabo baba bafite imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye no kuba bakora imyigaragambyo ndetse n'ibindi bisa naho barwanya ibyo batishimiye. Ibisa nkaho iki gisirikare cya leta gisa naho rwose cyakomeje kugenda gishyirwaho igitutu. N'amakuru yaravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutakaza abagifashaga ndetse bagihaga umusada n'imbaraga muri rusange, ibyo benshi bagaragaza nkaho ari igihombo ndetse no gutakaza imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru atugeraho aturuka mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, ndetse hakaba n'andi makuru atugeraho aturuka neza i Gitega. Aha hose haravugwa inkuru imwe, ni inkuru yateje abantu inkeke ndetse ikomeza gutuma abantu bibaza ko bikomeje kugenda abivugwa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye Elias Neva, uyu kandi akaba ari umwe mu bagiye bakura ibitendo bikomeye cyane ndibukugarukireho, ariko kandi amakuru atugera haravuga neza ko uyu mugabo amaze hafi umunsi wuzuye yaburiwe irengero. N'amakuru avuga neza ko perezida nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yaburiwe irengero mu munsi w'ejo mu gitondo. Kugeza kuri ubu ngubu ntawuzi aho aherereye. Bamwe bati uyu mugabo byagenze bite, ni iki cyamubayeho kugeza ubu? Nta ruzinduko, nta kintu kidasanzwe kigeze kigaragara nko kuba yasohoka igihugu. N'amakuru agezweho akomeje guteza benshi inkeke acicikana aba hafi b'uyu mugabo. Biravugwa neza ko no mu rugo nta uhari. Ibi benshi bagakomeza kugenda bihuza n'imyivumbagatanyo ikomeye cyane imaze iminsi muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare batamwumvaga ndetse bakomeje kugenda bamwereka neza ko batishimiye imyanzuro yagiye afata
gufata imwe yo gukura abayobozi mu nshingano, abasirikare bakuru akaza kubahindurira inshingano ndetse abandi akabicaza. Ibi byose benshi bakabihuza nuko uyu mugabo kandi amaze iminsi ari ku gitutu gikomeye cyane cy'abarundi muri rusange, by'umwihariko abasirikare bakomeza kumushinja kubacuruza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi ubusanzwe perezida ashobora kumara iminsi atagaragara mu ruhame ndetse akamara iminsi afashe ikiruhuko cyangwa se afite ibindi arimo by'akazi, ariko uyu we siko bimeze kuko bivugwa neza ko aba hafi ye ba hafi cyane nabo bakabaye bamenya niba ari mu kiruhuko cyangwa se niba hari izindi nshingano yagiyemo z'akazi, by'umwihariko hanze y'igihugu, kuko ubu ngubu kumubona bisa naho bigoye niwe mu rugo. Uyu mugabo nta na kimwe kigeze kiba, bisa nkaho biteje inkeke. Bamwe bati ese yaba yarafunzwe n'inzego za gisirikare, ese byaba byaragenze bite ko yari amaze iminsi avuga neza ko hari abo bayoborana bagenda bagerageza kumutembagaza ku butegetsi ariko ntibikunde. Ibi biteje inkeke Uburundi, benshi baravuga neza ko nyene cyubahiro kugeza kuri ubu ashobora kuba atakiri kuri ubutaka bw'u Burundi, ariko nanone hakibazwa aho yagiye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ubundi urugendo rwa perezida ashobora kurukora mu ibanga, ariko ahangaha nta n'umwe n'abari hafi ye uretse umugore we ushobora kubisobanura. Gusa nta cyaravuga, nta n'icyo aratangaza, ntaranagaragara atakavuga neza ko yabuze umugabo we. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi cyane urujijo. Bivugwa neza ko uyu mugore we ashobora kuba ari mu rugo ndetse akomeje kugenda akora akazi ke nk'ibisanzwe, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugore mu gihe haba habaye ikibazo gikomeye cyane ari mu basobanura aho perezida ari, kuko bigaragara neza ko adahangayikishijwe n'uko umugabo we atari kuboneka. Ibi rero benshi bakaza kubihuza n'ibibazo bikomeye cyane bimaze iminsi biri ku butaka bw'u Burundi, urupfu rwa minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gabi, bivugwa neza ko yishwe n'uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Burundi. Izindi nzego za gisirikare zimaze iminsi zishyirwaho igitutu gikomeye cyane, bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ari we ukomeje kugenda agaragara asa naho agumura ndetse ashyiramo imyumvire mibi perezida w'igihugu cy'u Burundi General nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero haravugwa inkuru itari nziza, bamwe bavuga neza ko ibi bitaza kurangira neza, kuko kumara hafi amasaha 24 perezida atazi aho aherereye. Bamwe bakomeza kuvuga neza ko ari ikibazo gikomeye cyane, bamwe bakavuga neza ko ahangaha hashobora no kuza guturuka ikimeze nka kudeta, uyu mugabo akaza gutembagazwa ku butegetsi nk'uko yagiye abyivugira kenshi ko bagerageza kumuhirika. Ibi rero bikaza kugenda bisa naho biza gushyira ku nkeke inzego z'umutekano. Bivugwa neza ko zatangiye akazi ko kugerageza gukurura amakuru binyuze no mu butasi aho uyu mugabo yaba aherereye. Ibi rero biranagaragaza neza ko nyine benshi mu bagakwiye kuba bazi aho perezida ari niba inzego z'umutekano ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano we wa hafi, uretse abatari kugaragara nabo batazwi aho bari. Uyu mugabo bivugwa neza ko nta n'umwe uza aho ari uretse umugore ushobora kubimenya. Inzego z'ubutasi ntabwo ziragira icyo zitangaza, gusa bivugwa neza ko habaye nko guhumuka muri aya masaha, kuko kuva ku munsi w'ejo nubwo perezida atagaragara mu ruhame umunsi ku munsi, ariko abashobora gukora muvoma akava hamwe akajya ahandi, kandi perezida ntashobora kugenda ngo biyobekane, ndetse kuva atari we mu rugo akaba atari ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga neza ko atanasohotse iki gihugu. Benshi bari kwibaza aho General Evariste Ndayishimiye aherereye. Ni mu gihe abasirikare bakomakomeye muri minsi ishize bamaze iminsi batavuga rumwe n'uyu mugabo, ndetse bagaragaza neza ko yakomeje kwigwizaho imitungo ndetse agerageza kugira ngo ahahamure abatavuga rumwe nawe ndetse batumva kimwe nawe ibintu. Akomeza kugenda abakura mu nshingano bakabaye bakura, ndetse kugira ngo badakomeza kugenda bamushyiraho igitutu. Kugera kuri ubu rero biragaragara neza ko General Evariste Ndayishimiye ashobora kuba ari mu mazi abira, kuko niba atari igihe we yafashe akajya ahantu hatazwi na buri umwe, ndetse aho bivugwa neza ko ashobora kuba ari kumwe n'abarinzi be bagera kuri 4, koko niba ari ahantu ari, kuko byamaze kugaragara neza ko aho ari hose nta n'umwe uhazi uretse umugore ushobora kuba uhazi, gusa nawe ntabwo bihamwa neza ko ahazi, ahubwo nuko atari dekarara ngo atangaze avuge neza ko yabuze umugabo we, ahubwo abarinzi bagera kuri 4 bamuba hafi umunsi ku munsi nibo bitaramenyekana nabo aho bari. Nta makuru ahari yerekana neza ko bari kumwe, nta n'amakuru yerekana neza ko batari kumwe, gusa igihari ni kimwe: perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba ari muri danje cyangwa se ari mu kiruhuko. Gusa amahirwe menshi
menshi aragaragaza neza ko nyene cyubahiro ashobora kuba atari mu bihe byoroshye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birakomeye cyane ariko ntabwo dukomeza kugenda tubivuga byonyine, kuko turaza kugenda tubibabwira mu makuru yacu ari imbere, tubamenyesha uko bimeze, niba amakuru yaba yatangaje iki. Gusa bamwe baravuga neza ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narwo ubwarwo rutamusiga amahoro nk'uko bigaragara. Reka twisubire mu makuru agezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho tugenda dusobanukirwa n'andi makuru ari kuvugwa umutekano ndetse na diplomasi muri aka karere. N'amakuru atugeraho akomeye cyane aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse akaza kuba ari amakuru ateye ubwoba ndetse aturuka nyine hano muri teritwari ya Masisi ahitwa ku Mushaki. Ni inkuru zigaragaza neza ko ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC byongeye kwibasira ibi bice, by'umwihariko ibice bisanzwe bituyemo abaturage. Drone z'intambara zo mu bwoko bwa kamikazi, izo mu bwoko bwa C4 zamaze kurimbagura abaturage bari mu isoko. Ibi byo twamaze kubibabwira, ni inkuru yamaze kumenyekana yabaye kimomo, ndetse n'ibyaha bikomeye cyane n'amakosa. Abaturage benshi cyane bishwe n'ibi bitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko kandi kigezweho biravugwa neza ko hashobora kuba hari abayobozi bagera kuri 2 aba AFC-M23 bamaze kugwa muri ibi bitero ku buryo budasubirwaho. Aba ni bande ndetse byagenze gute? Ibi ndaje mbikubwire, yaba ari inkuru uncamugongo nyuma y'uko Generali Sultan Makenga akomeze kuvuga neza ko bari guhangana nuko bakigobotora iyi ngoyi ya Kisekedi ndetse bagakura hi leta y'abaginga. Bisa nkaho abo yita abaginga bakomeje kubagaba ibitero, ariko kandi batarobanuye bahereye mu baturage. Iyi nkuru ni inkuru ikomeye cyane, ndi bugusobanurire ibi ngibi. Nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma waguye mu bice bya Rubaya nawe yishwe n'izi drone, amakuru avuga neza ko hashobora kuba habaye ikindi kintu gikomeye cyane muri AFC-M23. Ndakubwira abakekwa bamaze kuba bahitanwa n'izi drone, ariko kandi n'amakuru ataraba confirme kuko M23 ntirasohora official communique ibimenyekanisha. Ngira ngo murabizi no ku rupfu rwa Wiringoma itangazo ribimenyekanisha ryasohotse hafi iminsi 2 imaze gushira. Ubu rero nabwo ndaje nkubwire ibivugwa, nanone nibivugwa kuko nta confirmation ihari n'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo kirabyigamba. Gusa n'ababibonye ibi bitero ku Mushaki neza mu isantere ndetse no mu isoko bivugwa neza ko byakoze ibara. Nanone ndakubwira neza ko hakurya muri Kivu y'Amajyepfo ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo byongeye kwibasira ibice birimo Kabunambo ndetse na Prene, aho M23 ifite akazi gakomeye cyane ko guhangana n'ibi bitero bikomeje kuyigabwaho. Nayo ikomeje kugaragaza neza ko kubihagarika yabigize intego, ikomeje kugenda ibiburizamo nk'uko bigaragara. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Twinjirane ku bijyanye n'ibiri kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi muri Kivu y'Amajyaruguru ahari hamaze igihe hari ituze muri ibi bice bya teritwari ya Masisi, ndetse abaturage batuye mu bice bya Mushaki, Ngungu, Minova, epfo wamanutse ugana za Sake wegera za Goma, nanone za Ruvunda na Nturo. Ibi ni ibice byose bikikije ku Mushaki, kandi ni ibice bisa nkaho ari amasantere akomeye cyane akorerwamo ubucuruzi. Ku Mushaki ni hamwe mu hahahira abaturage babarizwa muri ibyo bice byose nk'ubwe, ndetse n'ibicuruzwa bimwe byerekeza mu mujyi wa Goma biba byahinzwe n'abaturage bo ku Mushaki ndetse no mu nkengero zaho nk'uko bigaragara. Isoko ryaremye, ariko mu kurema igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo cyakomeje kugenda kibabanira. Abaturage bongeye koherezwamo ibibombe byarashwe na drone 2, ndetse izi nizo zarashe mu isoko, indi imwe ibasha kurasa hanze y'isoko, ariko nanone mu baturage mu mudugudu usanzwe utuwe. Birahurira he no kuba hari abayobozi ba AFC-M23 bashobora kuba bamaze kuba bangirikira muri ibi bitero cyangwa se bagirwaho ingaruka n'ibi bitero. Ibi biravugwa ni neza binugwanugwa ko hari abayobozi 2 ba M23 ndetse bashobora kuba barimo n'uwitwa Lawrence Kanyuka. Ibi rero bikaza kugenda bitera ubwoba bamwe bakomeza kugenda
bavuga neza ko iyi nkuru ariyo, abandi bati iki ni igihuha. Lawrence Kanyuka ntabwo yari muri ibi bice, nyamara igisirikare cya leta ya Kongo cyo benshi bavuga neza ko mu kurasa muri ibi bice cyari cyaketse ko hari abayobozi, ariko nyuma y'uko babonye ko nta tageti bari kugeraho biyahuza kurasa mu baturage. Uyu muyobozi wa M23 benshi bakomeje kunuganugwa ni Lawrence Kanyuka, ariko benshi baremeza neza ko ari igihuha gikomeye cyane cyatangiye kwigambwa na za Wazalendo, ariko nanone ntabwo twabirenza amaso kuko ni inkuru ya Wiringoma yatangiye ari igihuha. Byagenda bite mu gihe iyi nkuru yaba ari iya nyayo? Intambara yabigiye gutangira bundi bushya, kwihorera gukomeye cyane nk'ibyo twabonye biba kubwo Wiringoma yapfaga. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo babigendeyemo bafite amapeti makuru, abasenior officers ndetse n'abandi bagabweho ibitero bikomeye cyane byo kwihorera operasiyo atandukanye yaba muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Kuri ubu rero igisirikare cya leta ya Kongo kibaye cyakoze iri kosa nanone, nubwo tutarabihamya 100%, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Twakongera kumva ibiturika biremereye, ibitero bya AFC M23, operasiyo z'udushoka ndetse n'ibiziriko nk'uko byagaragaye, maze abahedinze urugamba ndetse n'abayobozi b'iki gisirikare bakongera kugorwa nk'uko bagowe ibyumweru bigera kuri 3 nyuma y'urupfu rwa Wiringoma. Twahoraga tubabwira inkuru zikomeye cyane zigaragaza neza ko iki gisirikare cyakoze ibara ukwihorera gukomeye cyane kurukuba ndetse bisa naho bidasanzwe. Ibi rero biragaragaza neza ko AFC M23 ubu isa naho nta kibazo ifite, nubwo Wazalendo zatangiye zo kwigamba iki gitero kandi atari zo zagikoze mu by'ukuri, kuko Wazalendo ntabwo zikoresha izi drone, ni drone zikoreshwa n'abacancuro ndetse na bamwe mu babafasha nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bakavuga neza ko rero izi nkuru zikomeje gusirikira nta gihamya zihari, ariko nanone akaba atari inkuru zo kwirengagiza, kuko nanone M23 nayo ntabwo irabyemeza cyangwa ngo ibinyomoze. Muri Kivu y'Amajyepfo ubwo twigarukiye mu bice byegereye umujyi wa Uvira, ubwo turavuga Kabunambo, niho habereye imirwano ikomeye cyane ndetse n'abijombo humvikanye imbunda zigera kuri 2 zarasaga amasasu zikiranya, ariko ntabwo byatinze. Ni igitero gikomeye cyane, bivugwa neza ko ingabo za leta zari zagabwe ku birindiro bya AFC M23, ariko biza kurangira izi ntare za Sarambwe zibashije kwihagararaho mu buryo navuga neza ko buri straight ndetse uburyo bwaboroheye cyane nk'uko byagiye bigaragara. Aba basirikare kandi bikavugwa neza ko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe, ariko kandi M23 nayo ibasha kubahagarika nta nkuru. Ibi rero biragaragaza neza ko ibitero bitigeze bihagarara mu bice bitandukanye, ndetse M23 nayo ntabwo yigeze yirara ngo yumve neza ko hari agahenge na gatoya gahari, kuko yahise iburizamo ihagarika ibi bitero byari biyigabweho. Nyuma y'ibyavuzwe byose, nanone amakuru agaruka ku bijyanye no kuba M23 ikomeje kugenda yerekana ibyo Tshisekedi ari gukora, bakerekana neza ko habaye hakorwa icyo gucamo Kongo kabiri nk'uko AFC M23 Alliance Fleuve Congo yamaze kugenda ibyifuza. Ibitero byo kumushaki, ibitero bya Minembwe, ibi kandi bikaba ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo kigaba mu baturage bitari ku birindiro by'igisirikare cya AFC M23. Ibi byose byongeye kuba ikindi kimenyetso kimusiga cyemeza neza ko M23 yamaze kunoza umugambi, ndetse noneho amadosiye yamaze kugenda yegeranywa. Ino ntabwo byoroshye na gatoya. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko gucamo Kongo kabiri ibi ngibi ndetse biri gutinzwa, mu gihe kwemeza ibi ngibi ntacyo bisaba, kuko bisa nkaho byamaze kwigaburamo. Uretse igice cya Uvira mu mujyi honyine M23 yahita yigarurira mu masaha make. Ya ibindi bice byose bisa naho bifite umupaka, ndetse hakurya no hakuno hakontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'akontororwa n'ingabo za AFC M23. ni ahantu hagaragara nkaho hatandukanye. Benshi bakavuga neza ko nta kiza kugorana bakata imipaka, kuko n'ibihugu bihana imbibi n'iki gice cya Kivu, yaba Burundi, u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania n'igihugu cya Kongo. Ibi byose ni ibintu bigaragara ahatanyura amazi, hari imipaka yindi isanzwe.
minembwe izwi yahanaga igihugu cya Kongo n'ibi bice. Inkuru ziravuga neza ko kugeza ubu nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gukora amabara atandukanye nk'ubu n'ibitero byo ku Mushaki ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, benshi bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye gihanwa ndetse icyitwa gucamo Kongo kabiri hakabaho Kivu Republic ya 23 bigashyirwamo agatege nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. Kivu Republic nimara gushingwa ndetse ikemezwa, dore ko bivugwa neza ko na bimwe mu birango byamaze kugenda bigaragara, hazabaho ikimeze nko gucamo igihugu nyine bizaba byarangiye, ariko hazabaho icyo gushyiraho ingamba nshya ndetse no gushyiraho imipaka itagomba kuvogerwa n'uwo ari we wese nk'uko bigenda bigaragara. Uwazakora ikosa rikomeye cyane nk'ubu Tshisekedi akaza gufata umwanzuro wo gutera ibi bice mu gihe haba hamaze kugaburwamo, uyu mugabo yafatirwa ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko aba yamaze kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ibi benshi bavuga neza ko ari byo byabasha kuba bikemura iki kibazo cyo kwicwa kw'abaturage, ndetse M23 yamaze kugenda igaragaza neza ko icyo yifuza atari ubutaka ndetse n'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo yifuza ari ukubona abaturage batuje babanye ndetse nta gitutu, ndetse basa naho bameze nkaho bari iwabo, kuko abaturage bo kuri ubutaka akenshi baba basa naho ari impunzi kandi bari ku butaka bwabo. Ibi byose bikagenda bishyirwamo imbaraga n'iyi leta ya Tshisekedi. Ni inkuru igezweho rero yemeza neza ko AFC M23 Alliance Fleuve Congo yamaze kuba yashyiramo imbaraga, ndetse ubu ngubu tuvuga n'isaha ku isaha, umunsi ku munsi hashobora kuza kumvikana ikimeze nkaho izi process zatangiye, ndetse Tshisekedi n'ingabo ze bamaze guhabwa warning ndetse n'ingabo z'abarundi bakaza guhabwa warning yo kuba batemerewe kongera kugaba igitero ku butaka bwa M23. Uwabikora akaza gufatwa nk'uwarenze ku mategeko agenga imipaka, ndetse akaza kuba yahungabanyije ubusugire bw'igihugu kindi. Ibi rero byose bikaza kuba byagabanya igitutu ndetse no kuvogerwa kw'aba baturage. Abaturage ibi barabyumva cyane, ariko bakavuga neza ko byakabaye bikorwa bikareka gutinda, ariko nanone ni process zigeze kure. Benshi bavuga neza ko M23 ibi bimazemo amezi arenga 7 igerageza kubikoraho, none bikaba bigiye kuba byajya byakunda nyuma y'uko Tshisekedi yitangiye confirmation ya nyuma yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje gukora amabara bafatikanyije cyangwa se batumwe na leta ya Kinshasa nk'uko bigenda abigaragara. Benshi baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyagiye kirushwa mu bice bitandukanye, ndetse cyagiye kirukanwa mu madefense akomeye ndetse atandukanye. Aho benshi cyane rero babihuza nuko ibi ari byo biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kimara kuba cyaza kugaba ibitero bimeze nko kwihimura mu baturage. Benshi bakavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo impamvu zigaragarana ubugome ndengakamere ari uko zigaragaza neza ko ntacyo zitayeho uretse kumva ko zikontorora ibi bice. Iyi ni filozofi ya Tshisekedi ukomeje kugenda yohereza ingabo ze kwica ndetse no kurimbura aba baturage. Benshi baravuga neza ko M23 yamaze kwibikaho bimwe mu birango birimo idarapo, ariko kandi n'ibindi bimenyetso byerekana neza ko ahangaha hagomba kugaburwamo yaba igipolisi, inzego z'ibanze ndetse n'inzego zisumbuyeho. Ibijyanye n'umutekano byo byamaze kuba byagirwa intego. Benshi bakemeza neza ko iki ari cyo kibazo cyonyine cyangwa se cyakabaye gikemuka maze kikaza kuba igisubizo, mu gihe kuba M23 ifite ubu butaka byari byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi. Abarundi hakurya by'umwihariko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro Son Excellence akomeje nawe kujya ku gitutu gikomeye cyane. Aravuga neza ko mu gihe M23 yabibashije kuba yagira iki gice cyayo ndetse ikaza kuba yagira nk'ubutaka yigengaho, byazamugora cyane guturana nayo mu gihe we yikeka, kubera ko yakomeje kugenda yihemukira ndetse yigabaho ibitero mu bihe bitandukanye. Abakeka ku isaha n'isaha yamuhindukirana nayo igakora revenge ikamwihoreraho, ndetse ibi bigakomeza gutuma agira igitutu gikomeye cyane. Imipaka itandukanye igihugu cy'u Burundi gihana na Kongo imyinshi iri ku butaka M23 ikontorora, uretse uyu mujyi wa Uvira nawo ushobora kuvamo isaha ku isaha nk'uko amakuru aturuka kwa buriya butaka
butaka abivuga. Kavimvira, Gatumba, aha niho henshi habarizwa ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi kuko niho hafatwa nk'umupaka iri main, ndetse benshi bakavuga neza ko 23 ubwo izaba iri kurebana ifesingana n'izi ngabo za leta y'u Burundi. Bamwe bari hakurya abandi bari hakuno batandukanywa n'akabariyeri gatoya. Ibi ari igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibi byose kandi bikaza kugenda byegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje kugenda ashimangira neza ko kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari bimwe mu bintu atapfa kureka kugeza igihe 23 yaba yamaze kuba yagira repubulika yigenga nk'uko process zigeze kure biri kugenda abigaragara. Ni ibitero bikomeye cyane rero byongeye kuba ku Mushaki. Namakuru agezweho none hasobanura ibijyanye n'igitero gikomeye cyane igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyongeye kugaba mu bice bituyemo abaturage by'umwihariko mu isoko rya Mushaki. Ni inkuru y'akababaro cyane ahangaha muri teritwari ya Masisi, neza muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gukora ibara rikomeye cyane. Ni ibyaha noneho by'intambara ndengakamere, uburimbuzi benshi batimeruka ku Mushaki. Izi drone ziraza guhagarikwa nande. Ni drone zigera kuri 5 nk'uko amakuru bigaragaza zaje mu bihe bitandukanye. 3 ziza kugera ku ntego zibasha kurimbura abaturage bari mu isoko ryo ku Mushaki ndetse no mu nkengero zawo. Biragaragara neza ko Kisekedi n'ingabo ze bakomeje gukora ibyaha by'intambara byo kurimbura abaturage babipanze. Abaturage kandi bakomeje kuboroga bavuga neza ko abarenga 60 bamaze gupfa, abandi bakomeretse ndetse hari n'abarenzwe y'itaka. Ibi byose bikaza kugira ingaruka zikomeye cyane. Uribaza ngo byagenze gute? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafashe umwanzuro ugayitse, umwanzuro twavuga neza ko ari umwanzuro wo kurimbura. Benshi batangiye kubyita itsembatsemba muri ibi bice. Iki gisirikare kandi cyongeye gukora ibingibi nyuma y'ibindi bikorwa bitandukanye. Benshi bavugaga neza ko byibasira Minembwe gusa ndetse bashaka kurimbura abanyamurenge, nyamara bisa nkaho Kisekedi n'ingabo ze nta mutima abafite neza kuko ibingibi ni ndengakamere. Reka nkubwire uko byagenze. Namakuru agezweho yemeza neza ko muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ahitwa ku Mushaki, ngira ngo nahazwi cyane, isantere nini cyane ndetse hari n'isoko rihuriramo abaturage baturutse mu bice bitandukanye nk'ahitwa Ruvunda, ahitwa Ngungu ndetse n'abaturuka Minova baje kuzana ibicuruzwa muri ibi bice. Abaturuka Nturo nabo uru rugendo bararukora bose bakaza gutunda iri soko ryo ku Mushaki riba rihuriwemo n'abaturage ibihumbi n'ibihumbi. Amakuru agezweho rero aremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gukora ikosa rikomeye cyane ryo kohereza drone muri ibi bice. Drone zaje ni nyinshi cyane, ariko bivugwa neza ko izigera muri 3 arizo zabashije gukora ibara ndetse n'ibitangaza, dore ko 2 zabashije kurasa mu isoko neza, indi mwikarasa muri quartier mu mudugudu utuyemwe abaturage ahangaha ku Mushaki. Benshi bakagaragaza neza ko ibingibi noneho byongeye gukorwa nk'uko 23 yamaze kubigaragaza, ivuga neza ko ibi ari ibyaha by'intambara bidakwiye kwihanganirwa n'amahanga. Noneho mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugaba ibitero ku baturage kigamije kubarimbura. Abapfuye ni benshi cyane. Ubutabazi bw'ibanje burimo burakorwa na Croix Rouge ndetse n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko bisa nkaho byagiye bigorana bitewe nuko ibi bice biri kugwamo imvura. Twavuga neza ko ari nyinshi cyane kandi imihanda yo muri ibi bice aba ari igitaka gusa nkuko bigenda bigaragara. Gusa iyi santere ya Mushaki ni santere n'ubundi itabayemo ibi bwa mbere. Ngira ngo imirwano ikomeye cyane yabaga mu nkundura ikomeye cyane ubwo 23 yari turutse Ruvunda ndetse na Nturo yerekeza Mushaki kugira ngo imanuke Ngungu na Minova igere Sake Goma. Ahangaha naho habereye imirwano ikomeye cyane, ngira ngo ku Mushaki hapfiriye abarundi ndetse n'igisirikare cya FARDC mu mirwano ikomeye cyane. 23 yari irimo imanuka umuhanda werekeza Minova na Sake hafi, ndetse bivugwa neza ko ahangaha ariho hagiye haraswa na Skoi 25 muri iyi ntambara ubwo yari ishyushye cyane. 23 haburaga igihe kingana n'amezi 4 ngo igere mu mujyi wa Goma. Ibi kandi byisubiyemo
igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ngubu kirashinjwa kuba cyarashe mu baturage nkana ndetse kikabikorana ubugome ndengakamere, kuko mu isoko nta basirikare ba 23 bafitemo ikigo ndetse nta birindiro biri muri iri soko, kandi nta mudugudu utuyemo abasirikare ba 23. Ibi rero byagaragaje ubugome ndengakamere. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakoranye iki gitero. Ubu tuvugana imiryango igiye itandukanye yamaze guhaguruka yerekana neza ko yamaganye ndetse yitandukanyije na Tshisekedi, ariko 23 yo isohoye itangazo rya kabiri official communique, baramenyesha abatuye ku butaka bwa Kongo bose ndetse n'abari imahanga ko Tshisekedi afite gahunda yo gutsemba abaturage nk'uko ari kugenda bigaragaza. Bongera gukangurira imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuba Tshisekedi yagezwa mu nkiko akaza gukurikiranwa kuri ibi byaha by'intambara bikomeye cyane akomeje kugenda akorera aba baturage, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri bice, ndetse uretse ko atarobanura, ndetse biravugwa neza ko ubu tuvugana hongeye kumvikana drone mu kirere cya Minembwe, ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gusinyira kuba yakora ikimeze nk'imeruka. Ibi byose ariko benshi bavuga neza ko abifatikanyijemo n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro bakomeza kugenda bakoresha izi drone. 23 ubu tuvuganira guhangana n'abari bo bose bagerageza kongera ko bafite ibirindiro mu birometero bya hafi neza muri iyi teritwari ya Masisi. Mu bice bitandukanye bya Nyiragongo haravugwa ibiturika biremereye, aho benshi cyane bemeza neza ko ari 23 ikomeje kugenda advancing igerageza kuburizamo ibitero bindi by'izi ngabo, dore ko n'abazarendo ngo bari bamaze kwitegura gushiringa bakamanuka mu bice bituyemo abaturage. Ku Mushaki ni hamwe muri quartier zishyushye ndetse zibamo ibyo twakita nkaho ari isoko rigaragaramo ibiribwa ndetse n'ibindi abaturage bakenera umunsi ku munsi. Kuza gukora iki cyaha cyo kurasa mu baturage, ibingibi byonyine ni ukubereka neza ko bagomba kubaho bikanga, bagomba kubaho basa naho bafite umutima uhagaze, bakeka ku isaha n'isaha bagabwaho ibitero. Bibaye mu gihe hari hamaze igihe hari agahenge k'imirwano nta biturika muri ibice. 23 yaramaze gusekiriza uduce twose turimo umutekano, nyamara kidobya FARDC Tshisekedi n'ingabo ze za Kinshasa zongeye gukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara byo kwibasira abaturage. Aba baturage bazagira umutima usa naho utuje. Bigenze bite ko bisa nkaho Tshisekedi yakomeje kubagenda runono? Amakuru kandi aragaragaza neza ko AFC 23 iri gukora ibishoboka byose ngo itanga ubufasha kuri abaturage ndetse n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibitero bikomeye cyane, nk'uko biri kugenda abigaragazwa n'ibinyamakuru ndetse n'abari ku butaka bwa Mushaki. Nk'uko bigaragara, Mushaki ubundi yari ituje nk'ibindi bice byose, ariko kidobya abashije kuza kubabuza ituze n'umudendezo. Amafoto n'amakuru bikomeje kugenda bisirikira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC 23 iyi ngiyi yamaze gutanga ibihano bikomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. FARDC ndetse na FDNB bongeye kwisanga mu marira n'ibihombo bikomeye cyane, ni mu gihe abenshi mu bakomando ndetse n'abasenior officers basanzwe bayobora urugamba bari bateranyirijwe ibikoresho birimo amamodoka y'intambara yo kubacungira umutekano ndetse no gukora déplacement berekeza mu bice biri kuberamwe imirwano. Ubwo ni ku ruhande rw'abarundi ndetse na FARDC, nk'uko bakorana ibi bikoresho byiganje mu izi modoka bari kuzajya babikoresha ndetse basirikira mu bice bitandukanye. Harimo imodoka zigera kuri 2 za bulletproof, izi zidatoborwa n'amasasu. Harimo kandi n'izindi modoka zigerwamo nk'ama pick-up ndetse n'ahandi hagenda abashaka kuba bagendana n'abayobozi ariko biganjemo ababacungira umutekano. Inkuru igezweho iragaragaza neza ko ibi byose byamaze guterwa amamine ndetse na 23 byahiye byakongotse nk'uko bitangazwa. Imodoka zigera kuri 2 nizo zababaje cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko aba bakuru mu gisirikare ibi babihawe kugira ngo bakomeje kugenda bakurikirana uko urugamba ruri kugenda, kuko byagaragaye neza ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo bagiye bagabwaho ibitero na 23 mu
mu bihe bitandukanye bakicwa, ndetse tutibagiwe n'ingabo z'abarundi bagiye bicwa mu bitero B23 yagiye bagabaho. Kuri ubu ngubu rero bisa nkaho bari babonye icyo kubafasha gukora diplosoma, kandi harimo uburyo bumeze nkaho ari ubwirinzi, ariko ntabwo bibakundiye kuko ibishya birahiye, ibipfa birapfa, ariko kandi bigatangazwa neza ko ibi ngibi bishobora kuba byakozwe mu buryo bw'akagambane. Ni gute uyu muhanda M23 yawugezemo ikaza gushyiramo iyi mitego irimo amabombe nk'uko bigenda bitangazwa? Imodoka zigera kuri 3 zahiye zirakongoka. Bivugwa neza ko abasirikare babashije kurokoka bo ari benshi, bitewe n'uko izi modoka zari zifite ikimeze nk'ubwirinzi babashije kuba bazivamo, ariko kandi bikavugwa neza ko amapikapu agera kuri 2 yo yahiye yakongotse, ndetse n'izi modoka zisanzwe zifite ubwirinzi zidaturwa n'amasasu zangijwe ku buryo bukomeye cyane mu gice cyo hasi, ndetse bivugwa neza ko nta kongera gukoreshwa. M23 yongeye guca intege igisirikare cya leta ya Congo completely. Noneho benshi baravuga neza ko bisa naho birangiye kongera gupanga ibi bitero bizenguruka ibice M23 iherereyemo. Izi modoka kandi zari kugira ingaruka zikomeye cyane ku batuye imurenge Mikenke ndetse n'ahandi nk'uko bigenda bigaragara mu mugambi mubisha, kandi benshi bagakomeza gushimangira neza ko izi modoka zari kuzagira ingaruka zikomeye cyane, kuko aba bayobozi b'urugamba bari kuzajya bazenguruka bagenda bareba uko urugamba rumeze, ndetse bakaza kugenda batanga amakuru, ariko bisa naho byabagoye ku buryo bisa nkaho no kongera gukorwa bitazakunda. Ibi birashyira igitutu, ubwoba ndetse na pressure bikomeye cyane ku basanzwe bari imbere ku rugamba ku mirongo y'imbere, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara ndetse bigatangazwa na bamwe mu basirikare biganjemo abarundi bavuga neza ko uru rugamba aho rugeze rudakwiye kurwanwa n'umunyamahanga. Abenegihugu ngo bakwiye kuba bashyira hamwe bakagerageza guhangana na M23, nubwo bisa nkaho badafite ubushobozi bwo kuyitsinda. M23 ikomeje kubatega imitego mishibuka, ndetse n'imitego twakita neza ko ari mitindi. Abasirikare ba leta ya Kongo bakomeje kugaragaza ibimenyetso bigaragaza neza ko batagishoboye guhangana muri uru rugamba, bitewe n'induru zikomeje kugenda zivugwa, ndetse n'agahinda gakomeye cyane kabari mu mujyi wa Uvira. Biragaragara neza ko amabariyeri menshi cyane yerekeza muri umujyi wa Uvira yari yarasizwemo n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na wazalendo yamaze kurimburwa. Abari bayariho bose bamaze kuhava babangira amaguru ingata, nyamara hagiye kuba ikintu gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane iz'abasanzwe bakurikirana iyi politiki ndetse n'iyi mirwano. Abasesenguzi ndetse n'inzobere bakomeje kuvuga neza ko M23 iri gutegura ikintu gikomeye cyane gishobora kuza gusandara isaha ku isaha, ndetse benshi cyane nicyo bategereje. Banavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zishobora kuba zifiteho kanunu ku makuru ko bashobora kuba bagiye gucanwaho umuriro, icyatumye batangira kugenda basubira inyuma nk'uko biri kugenda bigaragara. Defense zitandukanye zamaze kuba zambaye ubusa, ibirindiro bitandukanye bafashe ibikoresho baragenda, ndetse bivugwa neza ko hari naho bagiye basiga ibiremereye birimo ibyo badashobora kwikorera nyuma y'uko bamenya amakuru ko bashobora gutungurwa. Bagiye kibuno mpamaguru, igitutu gikomeye cyane ku ngabo za leta ya Kongo, ariko kandi dukomeza no kuvuga neza ko ibihombo bikomeje kwitura kuri Tshisekedi. Mu by'ukuri bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibijyanye no kuba yashora amafaranga yo kugura ibikoresho, kuko afite ibyo atanga, ntabwo bimugora cyane, ariko ibikoresho nabyo bimaze gutikira. Ni byinshi cyane, kandi kugira ngo bigezwe ku mirongo y'imbere ku rugamba bitwara igihe kinini cyane. Icyo benshi bavuga neza ko uko ari ugutsindwa kwa kabiri mu by'ukuri. M23 yagiye yigarurira ahantu hari strategique mu bijyanye n'urugamba nk'uko bigaragara, ku buryo kudeplasa ibikoresho biva mu bice bisanzwe bikontororwa n'ingabo za leta ya Kongo maze bikagezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba bigoranye kurusha uko byahoze na mbere, kugeza ubwo ibikoresho bimwe na bimwe bisabirwa inzira bikaba byatwarwa mu ndege, ibindi bikanyuzwa mu bundi buryo, ibiguzwe bikoherezwa ku butaka bwo Burundi direct, kugira ngo ariho biza guturuka binyuze ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, maze M23 ntize kubona uko yaza kubitega bitewe n'ibice biturukamo. Nyamara ibi ngibi ntibibabuza kuba bigera ku mirongo y'imbere ku rugamba bigatangira kuba byakongorwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo hasa naho atangiye kurwana umutima, kuko imbaraga zo zararangiye neza mu gihe AFC M23 yo isa naho yabaye nshya nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare benshi cyane bongeye kuba deployed mu bice bitandukanye nko ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo, akomeje kugenda hatera ubwoba perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga neza ko AFC M23 yatangiye kumuhumekera mu bitugu, nyamara nawe uyu mugabo ntiyorohewe. Generali Sultan Nziramakenga Emmanuel, uyu kandi akaba umugabo mukuru w'ingabo za M23, benshi bari kuvuga neza ko uyu mugabo ari mu bihe bye kuko ari gukubita atababarira, maze agakomeza kugenda yadivatsinga nk'uko yagiye abibwira aba basirikare ko gahunda ari Kinshasa bagende gukuraho leta y'abajinga nk'uko akomeza kugenda abivuga. Nta gahinda gakomeye cyane, ni ibihombo karabutaka byongeye kwisanga byamaze kwitura kuri perezida w'igihugu cya leta y'u Burundi. Uyu mugabo nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira inkuru mbi cyane, ni inkuru ncamugongo, inkuru ishobora kuza gutuma benshi mu bakurikiranira hafi ibyo Burundi baza kugira neza ko ari imyaku cyangwa se akagambane gakomeye cyane nk'uko biri kuvugwa. Nanone byamaze kugaragara neza ko ubu tuvugana drone ebyiri zamaze gutwika intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi zanyuzwaga mu kiyaga cya Tanganyika. Induru ziravuze, ibintu birakomeye, u Burundi buraza kubaho gute? Izindi ntwaro ziratwitswe. Ni inkuru zivugwa neza ko harimo intwaro zo ku butaka zari zitwawe, ndetse hakaza kugaragaramo n'andi mato mashya. Ibi byose izi drone bivugwa neza ko zishobora kuba ari za AFC M23 zamaze gutanga isomo rikomeye cyane. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo z'u Burundi neza mu kiyaga cya Tanganyika, ho haje drone ebyiri zibasha gutwika izi ntwaro. Bivugwa neza ko n'ubundi nyinshi zari zo guhangana na AFC M23, maze uyu mutwe wa AFC M23 wongera kwigaragaza neza ko wamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane z'ubwirinzi, ingamba zigamije guhangana n'ibi bitero nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru igezweho ariko ikaza kuba inkuru y'agahinda gakomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, kuko M23 noneho iri kuburizamo ibitero aho biri gutegurirwa. Intwaro zongeye gutwikwa, drone zigera kuri ebyiri zo mu bwoko bwa kamikazi zitwitse ibimodoka by'intambara byari bipakiye mu makontineri ari mu mato manini cyane nk'uko bigenda bigaragazwa. Intwaro zirwanira ku butaka, amato bivugwa neza ko izi zose zari ziturutse mu gihugu cya Tanzania, aho zari zimaze igihe kinini cyane bari kudiringa ibijyanye n'imisoro yazo ndetse n'ibijyanye naho ziturutse, kuko bivugwa neza ko zari ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi. Amakuru akavuga neza ko zageze ku butaka bwa Tanzania ndetse zita zifatirwa mu buryo bisa naho hari impapuro zitabonekaga, ndetse Burundi buhitavuga neza ko ngo ari u Rwanda rwabitambitse, ariko ntaho byari bihuriye. Nyuma y'uko Burundi bumaze kubona ibyangombwa ndetse n'Ububirigi bukabijyamo, izi ntwaro zaje kurekurwa ku mwaro ku ruhande rwa Tanzania, nyamara kugera ku butaka bw'u Burundi habura ibirometero bike cyane bigera kuri 3 gusa, dore ko ahangaha kandi hari hamaze gutegurwa igisa nkaho ari cortege ikomeye cyane, ndetse no kuza kureba niba izi ntwaro izatumijwe arizo ntabwo zibashije kwambuka, haburaga ibura igihe gito cyane ngo zibe zabasha kuba zagira ku mwaro. AFC M23 niba ariyo ibikoze yabiteye igihombo gikomeye cyane, ariko nanone inatanga ubutumwa kuko izi ngabo z'u Burundi zakomeje kuyitambika ndetse kwibangamira no kwigabaho ibitero bitandukanye. Kuba yafata umwanzuro initiative ikomeye cyane yo kuburizamo izi ntwari kaza kuzigira nete rikazigira ubusa, ni ikintu bisa nkaho cyaba ari ikintu kiri strategique mu bijyanye n'urugamba. Ubu tuvugana ingabo z'abarundi bivugwa neza ko ibice byose zereremo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo hano mu bice byegereye Uvira, zatangiye gukora amayuzuro, ndetse M23 yatangiye kuba isohoka mu bice byayo, ndetse aho yari ifite amakampa atandukanye, amatraining wing yose M23 yamaze kwigira imbere, kuko yamaze kubona neza ko aba basirikare b'u Burundi bafite igihunga n'ubwoba nyuma y'uko ibyari kubatabara bimaze kwangizwa ku buryo bugaragara.
ni inkuru zivuga neza ko ibi byamaze gutwikwa n'izi drone ndetse harokotse mbarwa. Bivugwa neza ko kandi harimo n'amadrone yarari mu makarito yayo. Bivugwa neza ko yiganjemo drone nto cyane. Bivugwa neza ko zari zitanzwe n'Ububirigi zigera kuri 200. Benshi bakibaza ikizi drone zari kuzakura, ariko bikavugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiye atakira Ububirigi ababwira neza ko nta bikoresho birwana ndetse n'ibirinda afite, bakabaye bamufasha kugira ngo bazakorane mu migambi bari gupanga. Ubu rero bisa nkaho ibi byose bimaze kuba imfabusa. Perezida w'igihugu cy'u Burundi utorohewe kugeza kuri ubu ngubu, ufite ibibazo bikomeye cyane. Abamurwanya mu gisirikare bakuru batamworoheye, bashaka no kumukura ku butegetsi, babi bamutera kudeta, abashaka kumuhitana nk'uko bikomeje kugenda bigaragaza ibimenyetso, abashaka kandi ko atazongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuko yatanzwe n'ishyaka rye rya CNDD FDD, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ibi byose biri kumuhuriraho umutwe ugashyuha, akamera nk'uwicariye intebe ishyushye. None n'ibikoresho yavugaga neza ko bigiye gutuma igihugu kiba kiri sefu muri ibihe bigoye kitangiye kwinjiramo mbere y'amatora, aho batekereza neza ko bashobora no kuzagabwaho ibitero na Red Tabara bikomeye cyane. None amakuru atugira haravuga neza ko bikubitaniyemo n'izi ntwaro ndetse umutungo ukomeye cyane w'u Burundi wamaze kuba utikira. Amakuru akavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'abamarine, ni ukuvuga ingabo zirwanira mu mazi ku ruhande rw'u Burundi, zagerageje kuza kureba ko ari icyo zaramura, ariko bisa nkaho byari byamaze kurangira. Ni inkuru y'agahinda rero. AFC M23 ntabwo irigamba iki gitero, dore ko M23 itanakunda kwigamba ibitero nk'ibi. Gusa nanone nta official statement irigera isohora ivuga neza ko hari operation yakoze. Gusa ibi ni ingabo z'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi bamaze kubivuga, kuko bavuga ngo neza ko nta wundi mwanzi bafite, nyamara birengagije neza ko bafite Red Tabara, nubwo bavuga neza ko idafite uburyo bwo kuza kugera muri ibice n'ibi bikoresho. Ni inkuru nyine yakomeje kugenda ibabaza abenshi cyane ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo byoroshye rero. Nanone Tshisekedi we ibi byo akomeje kugenda bihomberamo, kuko uko ingabo z'abarundi zigenda zicika intege, zigenda zishira kuri ubutaka bwa Kongo, niko Tshisekedi nawe agenda yegera intsinzwi, yagenda yegera kwamburwa ibindi bice. Amakuru aravuga neza ko M23 yamaze kwigerera mu tundi duce nk'uko bitangazwa. Umujyi wa Tushunguti ndetse ahangaha ni muri Karehe wamaze kwigarurirwa ku munsi w'ejo, n'ibindi bice M23 ikomeje kwa advancing igaprofita ku buryo bukomeye cyane. Iki cyuho kiri muri izi ngabo za leta ya Kongo ndetse gikomeje kugenda kigaragazwa nuko bakomeze kugenda bakora amawizidoro basubira inyuma. Gutsindwa gukomeye cyane kongeye kugaragara kuri izi ngabo. N'agahinda gakomeye cyane rero gakomeje kugaragara ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu madefense atandukanye. Batangiye gushyira ibikoresho ku rutugu, abakora ingendo z'amaguru batangiye kugenda, ndetse abaza gukoresha imodoka harimo abakuru nabo bivugwa neza ko imodoka ziri buze kubakura mu madefense ari muri risk, kuko bakeka ko M23 ishobora kubataka isaha ku isaha.